Ingunguru itekwamwo kanyanga yaturikanye ababikoraga rwihishwa. Abantu babiri batekaga ikiyobyabwenge cya kanyanga baturikanwe n'ingunguru, umwe ahita apfa undi arakomereka bikomeye akaba arwariye kwa muganga. Abantu babiri batekaga ikiyobyabwenge cya kanyanga baturikanywe n'ingunguru, umwe arapfa undi arakomereka cyane. Mu ijoro ryo ku itariki ya 30 ukwezi kwa 9 2025 nibwo mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Nkomero mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza humvikanye urupfu rutunguranye rw'umugabo witwa Edouard Nabanganyimana, ikekwa ko yari atetse ikiyobyabwenge cya kanyanga mu rugo iwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hasani yabwiye Umuseke ko ingunguru yari itetswemo kanyanga yaje gushyuha iraturika, irabaturikana nyakwigendera wari kumwe n'undi muntu witwa Nizeyimana ahita apfa. Uyu yakomeretse bikomeye ku kaguru n'akaboko mu by'ubumoso. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Gitwe mu karere ka Ruhango kugira ngo ukorerwe isuzuma. Uwakomeretse bikomeye nawe akitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Gitwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hasani avuga ko n'ubundi uwakomeretse agomba gukurikiranwa. Yagize ati uwakomeretse ari kwitabwaho ariko n'inyohererwa ubugenzacyaha RIB buzamukurikirana ku gikorwa kitemewe cyo gukora kanyanga yari arimo akora. Umurenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza hakunze kuvugwa ko hakorerwa kanyanga. Umuvugizi wa polisi avuga ko ndetse gucuruza, gukora, kunywa no guteka kanyanga ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Avuga ko kandi hari abantu babikora ingaruka zikaba gutakaza ubuzima, kandi azi neza ko bibujijwe. Uzajya abikora polisi izamufata imushyikirize RIB mukurikirane. Ngayo nguko nuko nguko rero abakanyanga byabagendekeye. Rero reka twikomereze n'amakuru yacu. Mu Musanze umugore arashinjwa kwica umugabo we ndetse amukubise ishoka. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Musanze bukurikiranye umugore w'imyaka 30 y'amavuko wishe umugabo we amutemesheje ishoka mu mutwe, nk'uko byatangajwe n'ubushinjacyaha bukuru ndetse mu mudugudu wa Museke, akagari ka Runogo, umurenge wa Gitovu, mu karere ka Burera mu ijoro ryo ku itariki 12 Nzeri 2025 ahagana saa 3:30 z'umugoroba, nk'uko bisobanurwa n'abaturanyi ndetse n'abana ba nyakwigendera. Uyu mugabo yavuye mu rugo ku mugoroba agiye gushakira ikiraka arakora. Mu gitondo ageze kuri santere ya Gitovu asanga umugore we asangira ikigage n'abandi mu kabari. Kubera ko umugore we yari amaze gusinda, yatahanye n'umugabo we bashyamirana. Iyi nkuru ivuga ko bageze mu rugo umugore yafashe ishoka ashaka gukuraho urugi rw'inzu, mu gihe umugabo we yamwitambikaga akamubuza gukuraho urwo rugi bakoreshaga bakinga. Umugabo rero mu kubuza gusenya urugi, umugore yahise ahindukirana umugabo abamwashije ishoka mu mutwe, umugabo ahita yikubita hasi. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8/2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo cya burundu n'ikimuhama azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Rwose arabikwiriye. Umugore wo muri Mali, Halima Kayisesi, yabaye ikimenyetso ubwo yabyaraga abana 9 icyarimwe, abakobwa 5 n'abahungu 4 bose bazima. Aba ari we ushyizeho agahigo ko kubyara abana benshi icyarimwe bose bakabaho. Abana bavukiye muri Morocco hakoreshejwe ikoranabuhanga C-section. Aba bana rero bakaba bose bariho. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma baravuga ko babangamiwe n'itsinda ry'abiyita abajawidi n'abajarari bakora ibikorwa by'urugomo. Bikavuga ko batabaza kuba abangaba baza kubahohotera, bikavuga ko batabaza polisi kugira ngo ibatabare. Abariya bakorera urugomo bise bashyizeho amatsinda yabo, ndetse igipolisi cy'u Burundi kiri guhiga butware abanyekongo bahaba. Ku wa Gatanu ushize abanyekongo benshi batuye mu duce dutandukanye two mu murwa mukuru
Burundi barimwo guhigwa bukware n'abapolisi b'iki gihugu. Ibikorwa giheruka cyabaye mu gitondo cyo kwa mbere ushize mu gice ca Cibitoke cyatewe ubwoba kandi gitera abaturage b'abanyakongomani kumva badatekanye.